Umparikirize usebera kurungi eshaha z'abamushanju zihangwe nakutangirira amakuru umurunyankuru ciga kandi umuhereza wawe ndi Bobs Gad Abaho. Ubu Uganda iri kwegita hasi yona okujaguza ekiro kikuru eky'abarwanirizi b'obugabe bw'abantu ab'umwaka 2024 ihanga ya Denmark rikwatanise n'agandi mahanga agari omukago ogw'amahanga agaburaya beraganisa gomeza bano bahikana na government ya Uganda okujirusya umwuga gwayo okutekitinisa okurinda no kurwanirira obugabe bw'abantu omu ihanga. Ebi byagambirwa omukoro gwo kwijuka ekiro kikuru eki kandi ogutebekanisiibwe ab'ekitongole kya National Coalition of Human Rights Defenders nasho ekitongole ky'okugaita abarwanirizi b'obugabe bw'abantu mu Uganda nabo barikora nabo hari speak resort hamwe muri Kampala hansi y'omutwe kugira ngo okurwanirira obugabe bw'abantu hamwe no kwombeka nyensya enungi. We umujokerwa w'ihanga erya Denmark no muri Uganda wishtinisa Sign Winding Albiag kandi obyumjiri mukuru aha korogu ayikize abantu aba okoreka ngo bakore kibasika cyona okora n'ubwira okorebeka ngo barinda abantu abarwana barwanirira obugabe bw'abantu kandi yabijusya kubashemerire okoreka ngo bakorera hamwe. Robert Sempara uri umukwezi wa mukuru w'entebe aha bwakaciyo akarukwembera ekitongole ekiri kugita abarwanirizi b'obugabe bw'abantu nashobora ngo nekikuru munonga okurebeka ngo bagwana bakora umwuga gwabo gwo kwizusya abo abari mu bwebembezi okurebeka ngo bakora ebikorwa ebitari kurubaterera obugabe bw'abantu. Ekitongole kiri kugita abaro y'abakazi ekya FIDA Uganda kitandikire huru yo kusharura empiyazi kwikuru 220 okubasa okubahwera okumaraho emishango 852 omu ihanga lyona nabashobora ngo empiyezi kuba kuzitunga nizija kubahwera okuza muri za district hari emishango kumaraho umwaka gwona emishango eje base kwayo okushuru woko kukozerwe Lilian Byarugaba Adriko wari mukuru w'ekitongole kya FIDA Uganda obabire bari omukoro gwo kwijuka emyaka 50 eya FIDA ogubire guruho mu weekend HTL amabega nkagumwe omiringo yo kujaguzamu abafida nabwe baranjirire oburi busya ubwo kutaho emeza obarabene bahurira emishango yarwa arurengo rweka kandi cyo kujya gushisha kwahwera okurebeka ngo abantu abutosha bagumana bamanya okukotera kutwaza kandi nawe no kwikwa uburinganiza adriko nabashabire government okongera mani na mnongo mukutaho buryo obukwinguza bill kumyanka National Legal Aid Bill okubasa kuhangusya abantu kwikwa uburinganiza no kwezirikisa abanye Uganda abatine ko bari okushanga kandi batari kunyigirwa hacara nkenda. Polisi omucanga ekyamwe cyanzije kwisene higabo ndinuma abantu abagamba ko bari abashuma 20 abatakamanirwe abasigire nyuma imotoka y'ikika cya Toyota Super Custom number UBD 356 kashare B kandi imotoka yigishangirwe ebire pacire ente zenyibano mu district eya Kakomero okurugirira ahumugambirizi wa polisi abacanga ecyamwe cyanzije Julius Akiza Alan imotoka eji bajikwatire hagati ya Kacindo hamwe na Chuna arguto orwa Hoima bwanyuma yomwe omubantu aberebire nagabo okumanyisa ko abibushobozi hakiza nagami nashobora ngo abantu abakobemerize batyo barugamu bahurutwa motoka biruka kandi basiga inyuma entina konkemwe ebire yafire nashobora ngo polisi gwire nahahandiko omotokeji ebene byoreka ngo enteze nabaziha muri kasangati yabakiso bitwa bagire kucondoza kurungi bashanga ngo entezi babiri bazibire ku rugo mugomboro ya Butema mu district eya Hoima biri motokeji twasiwe kwa kwata birikire yokente eshatu zipasiwe ya kana ibire fili ukucondoza kwitu nukutwereka ngwete zibire zirukire mugombora ya Butema mu Hoima district tusha finance twaza kusindika mu district ya Hoima ukucondoza kumizemo turengwa ababiri mu kikorwa cyo bushobora gwete bakwatiba. Umugani makuru umuvuji wa special ayohereziwe bamuhire cheneso cyo kushashura umutango gw'empiha kandi abo kushangwa ayine ikiro 13 ezimyino yenjejo mu Rwanda biragiro kandi nemotoka ye kaoti yajumuyaho Mike Wasimwe umuvuji wa special kandi umuturage wo muri Katuna ya district ya Kabare abena Rebeka umisho ga koti eri kujanizwa byo kurira imishango
emishango ekwatiri n'eby'oburyo bw'ebyishwa muri makimbye atyo yikiriza omushango ogwo gw'okushangwa aine ebintu ebyatashemire kuba aine asimwe abiye na junanwa we na Mathias Barugayo hamwe na Enos Kasigazi aha mushango ngugumwe kandi abashataba bakabanza kureta umukoto mu kwezi kwa mwenda bati imishango bagihakana bitu ko twiyayanjire kuba ari kura akwemerera batyo basharamu imishango bagikiriza nikigambo ngo 2025 byo kwezi okwa munana 2024 muri serie ya Kaganda mu district Mbara aba bakashangwa beine emino yenjojo mwenda kandi ekubaruramu kilo 31 aba batyo bikirize kuba birebeine emineji batyo bashara mungu babasharire umushango konka ogutaraba echeneso kitarabahende atyo omuramuzi Gladys Kamasanyu ashazire muyahereza asimwe okushashura umutango ogwa obukikuru bushatu kandi nabwe kwabire nahereza asimwe echenesechi Kamasanyu yashomorire ngo asimwe ogu umaboko zisematokaye na yechika cha Noah namba UAY magana shatu nshanju nibiri gashare akasharamu kandi yagomanaje kose bitari byo umwanya bwo gutwara abantu yatangira gutwara imyiro y'ejo kandi kitari kugezwa atyo koti aragire ku kote mu yahe motoka ye bakagihereza aba Uganda Wildlife Authority abazire umurembo rwahoyima nabahaburwa okurebeka ngo okucenjana kwabo nk'abazire kureke gumana kuteganisa abana umukukura kwabo na n'umukushoma ebe bigambirwe Doreen Charisima uri mukuru w'ishomero rya African Response Foundation Primary School muri Isaka Kijungu muri Hoima East Division okurugira Doreen abana nibabane benda obushagi kibona okuruga umubazire bombi kandi naye hanandiriza abazire ogumana bakwatanisa kandi bakatakona n'ubwire abo abana babo no bakuba batanere bashendine ningashi beine shonga ezibatari kwikiriza naho encouraging ourselves. They should create time for their children. Sometimes abazali abamangamba yani mukazi wenga ona musaja akora byalo just imagine whether we are not together but because of our child let's go and support our child. She or he is a child of two. Iwe bayobe make haraka wakatera omwana kulonda daisi na mami yanije unamja kusomera kumwana outside Uganda. What parents do even if they are separated, even if they are divorced or bikwatana mwana ona bayita ni batekaka plastic smile odina ikaraha ni odina ikaraha kyoko mwana aina kurora that loves me man loves me Charles Manomo nabwo nagamba abukuru bwengesho nungi omubana babari abokushoma bakagira ekibaga akwabiona kubaterera tube strong tukuzabana bayi tubakuliza mudini tubakuze nengeso abakuba been moving all over ni sagabana ona akasike kigambo kirino gamba ogoregera asomero omwange mukama Yesu takusamutera abakuba ni we can display children through all other means. Sometimes we talk to one of it. We don't know yesaka kanotira. Every student of that TikTok or radio stuff. Amakuru agarukwenda question zankago omuhango byabwegese Reverend Dr. Edida Mary Mujinya na ihanagiriza abazire okutura amagara agukureberaho abo abana babo na munongo mbwire obari umucumuro ikiringwa obwabira ibembire umushomonashi service yo kusima kandi ebire eriebye bwegese ekorirwe ahakanisa y'abari kwera bona omuri abana kidikonere ya Ishaka Division Reverend Dr. Mujinya nagira ngo abana ndabakira gukora nko kuba rukureba abazire babone batwaza kandi nashobora ngo kuba kwa batabatangire bakashanga bakore ibikorwa ebitari bibi bakore bikorwa ebibi ubundi hakarara habwa mu kintu kitari kirungi ubwo nabwe nahizira kisabazire okurebeka ngo bashomesa abana babo kandi atiyo yashaba abantu abashomere okutanika kozese emyoga yabo okumbeka ensi eri kwesimiza obari ko kwato hokwe ahabwa abantu abashomere bita barukore ibintu ebitari kwisa mukama ekitindisa we Reverend Laban batungire isaba dikoni ahabwa Ishaka abana kidikonere nagira ngo service bagitebekanise okubasa okuhamya eminyeto ogumizamu nibirukanze ibiroto byabo ahabu kibara kwenda kuba no barabe haruhwe bintu ebiri kubateganisa otukitigana katonyizi biri Radio West Radio Best gama mpureda chekana mwendeza ringo muri shaha mshanu zihangwe agana makuru aguna kuhira obuseri bw'imyatano yihanga ryetu erya Uganda abechibina kiri kurwanira bw'abantu echa white helmets omwihanga area Syria nabashobora ngo bakwisende bacondoza abiri kugambwa
kuba mwe mu bantu abahonokere okuruga omuchome echikome nka side naya babeire nibarindirwa omu bihome ebiri mu ndachi bari kurabira mu kutwabo ogwa X abikose ikintu bashobora ngo boherize ebikosi ebyabahangu okuza omuchome eki kandi bakwisene bahwerwa ho umuntu uri kumanya icome cyo kucombekere no kurebeka ngo basa kwihayo abandi bantu icome cha side naya nico kimwe mu bihome ebyijire nibirekurwa ebyijire nibiza ebije nibicungurwa obubarwe bandera begarurize obutegici bwihangeri erya Syria abibushobozi muri Damasco bashobora ngo batiriho uburyo okugezaho okurekura embohe zona kandi abinjingwa bashanjire bari omu bihome aho ere batine na numwisi yo gukwisya abo kugira ngo bakomire bihome ebitine bomori we ofisi ya governor ahawe changa cha Damasco na yihandikira mikutu yamugita abantu eri kushaba abantu abere bari abasirikare na nabarukora mu bihome umuhansi ya government egwire ya Bashir al-Assad okurebeka ngo bahereza amahega barwe bandera inamba z'icama eza kubasa kozesebwa kwigura enyiji ez'amashanyarazi okurebeka ngo abantu abo babasa kurekura mpurikize ngakuna abankwinire adashikune mweza rengo mushamushanju ni kwendeza cha mshana okubera ihorere